muno kyali President oijo tuyambe nkangirawo okubingwa hitakoku kakurwa abanyamahe hamwe n'abapolisi abayicuzenju bakakoma n'abantu otireho no kwita amatungo g'abantu aba bakabingwa mu byaro ebiri mu Kapapi Rwenyana Mwaro gwa Runga Rukora Kapapi East Kapapi West n'ebindi okurwa omugombora ya Kapapi hamwe na Kiganja. Ebiro 15 byo kwa Mushanju omwaka ogu ori State Minister by'amataka Dr. Sam Mayanja akagiraho rukiko n'abakwasirweho na mdonga abataka ba Kapapi ahari Kapapi Primary School omugombora ya Kapapi aho yaragira akakiko kebyo kwerinda ha district ya Hoima okugarura abantu aha mataka gabo. You guard land by law. It's the law. Ekibanja holders his rights. And those rights are defended by the administration in place. The one here, the president put in place is these people, the RDC, the security committee. Who is the administrator? I don't know whether he's still the administrator because there is a law that passed. Murukiko ndorumwe orwabera mu Brigadier General Peter Nabasa akankunda akashobora kwitakeri arguzira harizi wa Moses Asimwe byanjire uryo musika wa Tito byanjire uryo mugenzo bwa hati riri kwingana hika renda mnana obwe hari kuturamo abantu abari kwingana 2025. Minister, I am on this land. I have a sub-lease. That's what I want to hear. I want to hear. If you have a sub-lease, that's what the law will defend. So if you allow me to finish my submission, then I give you the conclusions, Honorable Minister. Moses Asime byanjire uri musika wo mugenzi byanjire nashobora kwitakerera ya family rikabartahirirwe ko kuguza harizi owa brigadier that they should shift to one part so that they leave another part for the family. That was my real wish I had to discuss, but that thing was not easy. People move today, the following day you find 10 have come. Wanyuma y'okwezi Minister Mayanja aragire kwa abantu aba bagarwa ha itaka ryabo ubwa hati akachiko ka district kabyo kwerinda tine kibakozireho kugambaho n'abanyamakuru omutano kanso ya Biso mu district ya Burisa mwazigwanya mwabazyo abataka bashoborire nko kubagereze kugaruka hitaka 2016 byo kwa Mushanju 2025 konka bakabingwa mahena polisi agari ya hitakeri. Alifukuza sisi huko mwaka 2023 usiku saa 6 usiku. Brigadier na grupu yake balikuja kufukuza sisi, walipiga sisi, banachoma manyumba, bananyang'anya vyombo yetu, machakula, vyombo, kila kitu yote. Kusaba kwa itu kani kunira ngo agambire Minister Mayanja agambire ngo akagamba RDC na DPC tibantu bano bakapapi obagaruze mu itaka ngabo batu tatarore nanka RDC na DPC okugaruka mwaitu ndi okubwa ku mwaka 2023 kakati sina ne wensura sina ne wembera ate nina abana bange abana babiri bafudde bona balesa bana ate we nze ngabwendi wano sinzo okusobola n'okukuza abana bali bona kakati bangubye ku kibanja kyange je nafuna. Salveta Okumu oyemyaka 55 omutaka w'egombora ya Kapapi nashobora ngo akabingwa hitaka nabekaye nje ba Josia bashishe bihingwa bye otireho no kwita amatungo ge. Nina family yange n'abana bange n'abazukuru abandi bali musomero kuburwa school fees zikukusasura ati kutura kwange kuno kweta zigende direct kwa mkama wa president Yoweri Museveni. Stephen Karungu, Fred Kasigazi hamwe n'abandi ababinjirwa hitakeri botombitura ofisi ya RDC wa Hoima abo tabayamba kugaruka hitaka ryabo ombusinje. Nga tetunagenda mu kalulu tusaba bibanja byaffe
bannange tulina ekizibe kya disitulikiti eya Hoima kutandikira ddala kwa RDC atwala disitulikiti yaffe okudda ku DPC okutwalira ddala mpaka ku LC1 ekapaapi bannange tufa bufi konka RDC wa Hoima Rogers Mbabazi kutwageza okugambaho nawe yashobora ku minisita araje kubahereza icandiko ekiri kuragira ngo babagaruze aha mataka gabo. Fe nga security team tulinze directives za minister nga bwe yasubiza ti agenda kuziteeka mu kiwandiiko ate immediately bwe tumara kuzifuna tujja kukora nga naba awandiise ate teri muntu yena ajja kukora ekintu kyonna nga tekirimu directives. Makuraga gasha kwa gada saba abwatayali West omuri Hoima kuandikira komanda owa UPDF ayawateshikira ni komanda muyimirize